Salamat salve qımmatda oquvchilar. Bugun sizlar bilan men Oş şahrindağı nomer 11-ci Valentina Tereshkova atında mektab internatının Qırğız til jana edebiyatı muğalimi Almazul Amalbek. Qırğız edebiyatı sabağı 5-ci klass. Bugünkü sabaqtın teması kitap jana adam. Oquvchilar, bugünkü sabaqda kitap jönündө, anın jaralı tarixi jönündö qiziqtуу ma'lumotlarga ega bo'la olasizlar. Janada kitob o'quv madaniyatini o'zlashtirasizlar. Alğaç balдар, tema kirişerden bunun aql ko'nikosini jasab olsak. Sizlar balдар, jayqi kanikul mezgilinde qanday kitaplarda o'qib chiqdinglar? Al kitapning avtori kim? Qanday qahramonlar esingizda qoldi? Oshal kitap endi sizlarga jaqdi, jaqpadi. Muna balдар, qanday kitaplarda o'qiganlar esingizga tushdi? Janada andağı suratlangan voqealar ko'z oldingizga tortildi deb o'ylayman. Adamzatın tarixinde kitap darag'ili. Oshal sizlar qarab turganday balda bo'la qolgan yo'q. Kitapning tarixi uzoq. Adaganda kitapda bo'lgan emas. Kitap boshini jazini bo'lish kerak. Birovlar jazib, ananani boshqalar o'qiy bilish kerak. Alğaç surat yazıları payda bo'lgan. Ayrim ellarda tamgalarda layga жазып, ananani qurg'atib, qatirib qo'yib, o'shalarda o'qib, hozirgi kitob siyoqda foydalangan. Papir stenasini qog'oz o'rnida qo'llangan. Doğrularda tarix baraqlarini yozilib qolgan. Xitoyda biz zamonga cheyinki 16-11 yillarda Iragil yazılarını oylab tavışqan. Adegendaların taşbaqlarını taştanına, janivorlarning terisine, daraxtlarning qabına жазған. Keyin bam miqdarının süngügüne jibekке жазын oylab tapqan. Жазуda daraxtların şeylerini paydalanışqan. Bu жерде qanchalar geçi narsa Iragil yazıları deb qandaydı bir sözді bir belgimen жазған. Tuyundurulub жазған жазуны aytabız. Alem hazırki biz qo'llanib жатқан жазу бұл fonografiyalik жазу болып саналады. Bunda fono ün degan egizilgan. Mesela bunda bir tıbıştı, bir tangamen belgileyimiz. Жазуның ең önükkin türü oşul fonografiyalik жазу менен байланышты. Sebebi bizde neçen degan sözler var. Janalarning har birin tamgamen belgilep o'quv ötüle qiyin. Alemi çekteli gana tıbışlar var. Alar tıbışlar arqılı köpten sözler jaraladı. Birinci qında Xitayda qog'ozdan oynab topilishi bilan жазу madaniyatini o'ntirga yaxshi yo'l ochilgan. Qog'ozga жазу qiyinligini o'ylatiradi. Bara kitap basın sırları özleştirilgan. Bayırqı doğruda öyle Aleksandriyada dünyadagi eng boy kitapxona tuzilgan. Bunda qo'l bilan yozilgan 700 mingga chayin kitaplar o'rnatilgan. Keyin жазу jana kitap basib öndirishi basmaxonalar ochilgan. Ata-bobolarimiz tash betine yozganligi ma'lum. Alastiliklar Orxansoyda, Talasda, Qo'chqorda hozirgi kunga chayin saqlanib keladi. Ular jilma qaytashlarni tap, aşağı çekip arqanday o'qalar yozib qoldirgan. Adamlar bir-birini ayta turgan oylarini keyinki muğunlarga qaltira sözden yazib, ularni kitap qilib chiqarishgan. Antonio Qulesbi, feodalbi, xanbi, podshobi, diktatorbi, kimisi olmasin janına aql qo'shlarni olib жүрген. Jana hech bir bayliqdan ayabay tarbiya ta'lim berchi kitaplar yozdirgan. Alыс jaqlardan kitaplarni olib kelib o'zida taratgan. Yusuf Palasan'ın Qutalchi bilim kitobida dal shunday yashtirgan nasat berib maqsadida qo'llanilgan. Yusuf Palasan bundan 1000 yildan burun hozirgi Taqmoq shahrida yaqin Palasan dag'i bir atashi Kuzorda degan shaharda tug'ilgan. Жазған kitobning Qashqarning boshqarchisi Arslanxon nabirasi Ali Hasanullo Tabashqarxonga tartig'i bersa, al bo'lsiga razı olib, Yusufni saroy xizmatidan olib, xas qajman sanaganadi. Yusuf Palasan oshal kitobda tarbiyada turadi. Qanday qilgan yaxshi odam bo'lish kerakligi jönündө fikrlerde
albatta elden alıp, önçe öğretli kılıp çelip çıkan. Hazırkı çağda dünya yüzünde 130 milyondan aşağı tanışta kitaplar var dep bacamaldanat. Onlar adabi görkem, siyasi, eylemi jana başkalar. Buların içinden biz seç kılçan adabi görkem kitaplar. Adamlar darı jolga başlağı için, onları tarbiyalağı için. Okuğanda kuanıp, kaygırıp, ozalantıp, güldürüp jana başka harkıl sezimlerini çıkarıyor için okuruma kızmat kıladi. Жазгычы Чыңгыз Айтматов мындай дейт. Бала кезде Мұхтар Әуезовтың китаптары менен кезигип, өмүргө тете арланга элмесинде. Шалах аттын романдарына муйганда унутулбайм. Ошондо мен сөзүнө өскөнчү баланы биринчи ирет түшүндүм жана жан дүйнөмөн сездим. Жазуучулук өнөрүнүн азырлыгы ушунчалык билем. Кагазга тизилген сөздөрдүн ар бирин аңтарып, ары жагына катылган сырды күчтү көрүм келчү. Мына ушундай китапка берилип окуп, жан дүйнөсүн байыткан үчүн ал Алламалаган, Жамила, биринчи мугалим, Кыямат, Кылым карта бир күн сыяктуу далайлаган айтылуу чыгармалар жаратты. Эми балдар, китап окуунун пайдалары жөнүндө токтоло кетсек. Китап окуунун көптөгөн пайдалары бар. Алардын айрымдары төмөнкүлөр. Азгыргыны, кайгы капаны кетирет. Жаман жолго түшүүдөн сактайт. Бекерпоздордон жана бекерпоздуктан алыс кылат. Сөз байлыкты көбөйтүп, тилде жакшы сөздөргө сүйлөтүп үйрөтөт. Акыл эсти өстүрүп, мээни сергетет. Илимди өрчүтүп, түшүнүүнү көбөйтөт. Балдар, эстегилечи, буга чейин китап жөнүндө кандай ырлар жаттадың эле? Мына, ошо китап жөнүндө бир ырга кайрылмакчыбыз. Китапты сүй, баркын бил. Китаптын көп акылы, ким китапка дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көк тойтун акыйкат, анын ар бир барагы. Мына балдар, бүгүнкү темабыз да аягына келип жетти. Силерге берилчү үй тапшырмасы улуу адамдан китап тууралуу айткандан жазып келүү жана да жогору жакта кайрылгандай буга чейин кандай китаптарды окудуң? Айтып беребиз.